Nikigambwa ngo empundu 3 nizo zirugire mu kibira zikashanga omukazi jakirine ninga omusiri gw'ebihimba hekiro omwana w'omwojo nuko kumukwata zikamwaka ogwagerizeho kuzirwanisa bitu zumukiriza amani nuko kutagura omwana ombisi akaferaho. Hati ekitera kiserekere gaho hati kyakwata nyina omwana hati bazigane barwana hati bagwamba munagano hati bamunagire gano niwo misa mese kitera cyaje cyayabura mizo omwana misa mugongo ya nyina mwana hati yakwata inanga yakwata omwana hati nyina mwana yasomoka yatere ndu akara kuye biyimba awure kitera ije koraki kwata murundi guma mugongo ayimbire mwana mugongo watate kurwana kitera katera agwansi bakatwara mwana. Sande Hannington ori omutura w'ekyaro kya Mparagasi yagamba ngo empundu zibosireho kandi nyuma ho zitwire nezufutaza abantu bitu hati zatandika kwita. So tukusaba bitera bino babitwale hano tiritayi irindiro ly'ebisoro leko abantu batakuwaho akwa bulikiro inaninta weeks 2 myezi 2 myezi 3 kuba hano kitagwire kandi bachole basasula omwana oga kwa mwana kiri kintu kikuru muno omwana bayirali mwana mojo kandi ali emyezi musanju so tufurire muntu wamani muno mumayisoko. Godfrey Kairagura ori chairman w'ekigombe kya Kyamarera Wildlife Education Center yagamba ngo abana bari kurenga mushanju bahikirwaho obuhuuta bw'empundu. Kyonka am happy that uwa irengaho compensating baitu ize tibangwa wangu pa supporting kandi batubira bwangu tubatwini kizipyo kandi kitera ukyutara buye buna ambulance bazikegeira tugena ntugumiza abantu batandire kutema emiti beko ubiro kutoito kusigayireho buyikaleho so zate bitera bino bisobole kuyikara yoko kandi tutayiriho na interventions nkabonindi chimpanzani community project umbicuye kandi bitera bikira kuyikara ujya kusanga ngo ububiro busigayireho niho bakwihana amaizi ogutumurundo gwo kubanza empundezi ziri kutahirira abantu. Empundu 23 nizo ziri kutura mu Burindi kandi okurugerera harubaro rwakoze rwa genetic census mu mwaka gwa 2017 empundu ziri kurenga 300 nizo ziri kutura mu district ya Hoima. Gasha kwa Ambrozi Nwagaba Katoto.